Hello guys, panahon din ni guys among pagpangaligo. Timing kay guys, baka among pangaliguan daghang gig mananagat. Pwede ra ka manugat sa mga pambot guys nga gikan sa laod kanang gikan mangisda ba. Mo res baybayon kay ila pong mabalayanin alam pud sa dapin sa dagat. Kani din siya guys is bulinaw din siya karon pa ko kita nga mag-inani. So mo din ang daghang bulinaw mga putol ug ulo kay giyab nila mahabilin ang ilahang ulo kay masangit sa net. Karon pa sa abot lang ka ug madagko-dagkong isda okay ba nga ninion ba pud. Hindot jud guys ug naaday ta sa dapin sa dagat no kay mo atay sudan tamanginhas nagat uy jud ka basta naka sa dagat kung dili pud lagi pud makamang tinapol. So diha guys wala ako ni palit gamay ra pud sila daw kuha daw pareha atong mga nilabayng mga adlaw ilang kuha grabe jud kung daghanag bulinaw daso kana gamay ra kuno murag gud may nakaabot kuno 3 kilo nagduha ra sur na kilo lami pud kay ni kilaong bulinaw guys no kay labi na jud og presko kaayo paskang lamia kay so sa mga tumig palumpon guys ba nami gigantos palumpon na nang nanagat pud sila nya gikilaw na kanay bitong gagmay nga camping tam isa ba gyud kay na kilawon mong presko lami jud kay siya bisag asa ta guys no kung nagkugi lang jud ta dool magdagat o dili kung ano po ka mananom daghan po kang makaon bisag asa ta magpuyo guys basta magkugi lang din makakaon jud ta so mao lang to guys, thank you for watching, bye.